te perlu kubli BMPCC na po kini YouTube channel. Hoy kini kadai ka video number 3 jong ka civil engineering. Te mata kasi ngin ya compare ya ka theory bat ka practical. Pi bun sin ngi bapule ha kini ka lain ni sule tang ka theory ngi khein mo habai de bat ka jinglot jong cement sand aggregate mo ngadon bok pat ngayo ban le le de ka we ka practical mo te ngan compare hang ni ka jinglot ka ba nga khein ka theory lut katno kaba ngi lut sisa practical real life mo kaba ngi sna gitu ga yang kan lut katno mo kan lut katno ngi pe hato ke ya serim kumju ne hato ke ya light bone ne hato ke ya light tang malu malang ngi pe kita lamba ka calculation kabangan le menta mo te mentang ngi ya sedang no hang ni te tong ngi ya pe kalong kaba sutunat ba mo do kata ta la kaptam la da pide ki student habe de bat ka civil engineering mo gni ka line long pidan kam ban pe khang ba phin su tho ha ya kani te la pide ki rio pe ba ro thai ngala le ha kom kaba sok bha teng campaign sultanat ye ka e ka ba ngile la ne phin so tho ye ka e ka ba ngile hang ni ti subu pi ban calculate gini baro ngi habdan ka slab ban dung me ban thalai ngala banong tekni ka de ka slab ka bang shu draft hang ni malu mala mo te subu nang ni hang ni ka don ka no saupu ar la ni 42 fit mo nang ni hang ni ban kat kumba ale ka de kan no 24 fit mo tapi ban calculate gini ke baro ngi hab yo gini ka length ka width bat ka height lani ke ka jingjrong hang ni ka de kan no ka jingjrong ka de 42 fit te ka width pat ka jing yar pat hang ni yo kan no 24 fit but ka height pat hang ni ka height kamut ka de ka jing reben jong ka slep ka jing reben ngin ai kan no inchi dan ki bai south steng dan ki bai san shi dan ki bai riun shi bat kum ta ter te hang ni sim san inchi ka de ke san inchi ka ka jing reben lani ka height jong ka jing reben lani ka height jong ka slab mo te hang ni ke ka bangin le kani baro khot kani ka length ka width bat ka height ka de ka volume ban calculate ya ka quantity mo jong ki sand ki aggregate bat ka cement steel ni dan kam ya ka volume te hang ni kumba pi ya ka volume ni yo kan hang ni ya ka volume ni yo kan hang ni te ka length ka de 42 feet te ka width ka de 24 feet te ka height pat ka de kan no 5 inchi hanrei hang ni de ki fit de ka phot hang ni de ka phot re ni ga de ga inchi kemudian kan ke inchi ni haban pen kala no shaka phot tengi te ba shi phot ka de khat ar inchi tengi de ban diwai do khat ar inchi ban kala phot te hang ni ka volume ni yo kan no la ringi multiply gini baro ni 42 feet into 24 feet into 0.417 feet hani baro lawan ko feet te dala multiply gini baro ngiyo kan ko volume ngiyo hangi kumba 420 cubic feet cubic feet ngiyo kan no 420 cubic feet kani kadeka total area pila the ken square foot ni simtang art ligi sa kini gawai ni multiply niyo kata niyo square foot tang ini atli rela dangi multiply bat ka jingben lane bat ka hydro niyo cubic feet te piso tho bhai kata te kani kade jongka slab bet himrei haga slab hi debdan em beam ru bakhamjli beam da beam ru debdan hang ni te yu beam ru ngi hap shem mi ko volume jong beam ru mta ka volume jong beam pan ngan tho direct ni namar dan por ban pni pv ni ka jingjrong kan no jingyar kan no jing reben kan no mo tengan tho direct pi na calculate na yo 95 cubic feet
ngayo kan 95 cubic feet kani kadeka volume jong ka beam te ka total volume ni happen i total volume jong kanika slab bat kanika beam ngayo kan 420 plus 95 ngayo kan 515 cubic feet te kani kadai da ka cubic feet mau ni tu pi kani kadai da cubic feet ni dot kam ru ya ni don kam ban pen kala shaka cubic meter mar ka calculation kan thamsuk kani ka cubic feet lani kani ka foot bun sin penan kam tang ki contractor ngai la dingi le pa digi theory bun sin ni penan kam me da ka meter lani da ka mm lani da ka cm te menta hang ni ngila yo ya ka total volume jongka kanika slab ka ba ngindong te ngin pen kala pa de ka shaka cubic meter menta ban pen kala cubic meter ru kalong ka ba sok hang ni mo nama shi cubic feet ngala banong shi cubic feet kadai shi 0.028 cubic meter lene meter cube ngala bantu cubic meter lene meter cube mo akaju hi kamdan jingkhein e thupi tela da shi cubic feet kadai kan ne san spa khatsan cubic feet pan kandai kan no multiply 0.028 niyo kan no 14.57 cubic meter lene meter cube kamu total area da ka cubic meter niyo kan ne da cubic feet niyo kan ne balenga yo kan ne namar nitip ba shi cubic feet ka de 0.028 meter cube lene cubic meter te ngidon sanspa khatsan cubic feet ni multiply 5 sanspa khatsan into 0.028 niyo kan 14.57 te kamut menta kala sok yengi kini ka de step 1 mo te ga step 2 pat lomba pi kini baro kadai haka wet volume kamut la dei la khin lang bat ka bat ke ba kti re ka ba ji ngala manong te menta ni pen kala dry volume belengi pen kala dry volume namar kasimen ru kadai ka berkhiang kasiap ru ka kadai ka berkhiang moria ru kadai berkhiang kani niyo kan ni kadai ka ni la khin lang ka de ka wet volume ma te ka dry volume pan kalong besuk 14.75 ni multiply du ni constant u constant mo u de 1.54 ni de constant value ni te habat landet la da long ye ki phi pa ba pen dan kam man tip ni la da pide ki engineer pate ngala ban ni phi nanong yo yu ni u dry volume no long uniu constant number mo te la dengi multiply hang ni yo kan no 22.4 meter cube pi ni yo kan no yo 22.4 meter cube te kani kadai ka ba arking kabar khiang ala banong kani kadai ka dry volume te ngila yo hang ni te menta saka kani kadai ka step bar mo ka step benengkong niwat yaga volume ka step ka baar ni pen kala na ka wet volume ni pen kala ka dry volume ka balai pan ni don kam ya ka ki ka balai pan ni don kam ya ka ratio katno ka ratio ngin ai te bun sin habdung slab residential building mo ni ai m20 ga dei kano 1:1.5:3 bona preng jong phim so thu kai gi jingmut kani ka ratio m20 mo ka m20 grade te gi jingmut hang ni ka longgum ni man batai bhi shubo la ngai nuksai phi shubo hang ni la da one bag cement hang ni de cement ni de sand ni de aggregate lening ala banong ni de cement ni de siap ni deu mauria sibenta jong simen ngin ai sibenta siteng jong u siap bat lai bentau aggregate ngan ai nuksai phi baik bada khamsok no shubu la da simuna ga simen hang ni
tekemut nginai kan no simuna siteng u siap badlai muna u mauria leni ngan ai sa pi de si samot mo sebut si samot ke simen pin ai pi haba si samot siteng ka siap badlai samot ka mauria hakta kom lo pin sotu mo tengi ai kan ni te total ratio hang ni bro khoi total ratio hang ni bro khoi kan de kan no iwe badlai long sao bad iwe pon san long san point san kadeka total ratio bro khoi ma tekhin lang bat cement bat chiap bat mauria kadeka no san point san ka ratio tementang ini poi saka step ka ba lai ka ba suk ba min wat sundan min lap sundan ya ka cement dan kam kan no mauria dan kam kan no bat chiap dan kam kan no ma teneng kong du ngan repeat bien sien nila lap ika volume jong slab bangindung kan no nila lap total volume cubic feet nila convert chaka cubic meter na cubic meter niyo ika wet volume na wet volume nila penkala long nila penyo ika dry volume pat niyo kan ni tekabalai niyo ya ka ratio pada km 20 grade ni pendan kam 1:1.5:3 tementang ini poi sya kejinglot chong cement kanateli chong siap kanateli te pikan mau ngong ka total ratio ka de kana total ratio ka de 5.5 ka de ka total ratio teneng kong du ngin wat yu cement chumut nilot kana muna cement no ni wat yu cement tengitep ka ratio ka day 1:1.5:3 to cement day kana 1 total ratio ka day kana 5.5 mo te ka cubic feet ngalapni phi meneng yo kano ni cubic meter cube mo cubic meter yo kano ni nila dap khen dama 22.4 ngadang la batho hang ni 22.4 meter cube ni yo gatoma te yo cement ni tip cement de shumuna naka total ratio ka de 5.5 ni multiply again you ni 22.4 te la de multiplying to la de khen to ni yo de kumno hang ni ha dap khen chama de kumno hang ni yo ano 4 meter cube tengitip kumba ni yo kano 4 meter cube tengitip bro kashi back lani sanpho kg chim shimuna cement mo kadon kana sanpho kg barhagni ka sanpho kg lani kashi back ha meter cube kadon kana 0.035 meter cube ko volume jong kini cement ha kashi muna kadon sanpho kilo te dengi khen haka area pat ko volume bakan bam mo kadikano 0.035 meter cube haka si muna bandap mo si muna bandap kade 0.035 meter cube tengitip hangning yo kano 4 meter cube teladangi 4 meter cube ni multiply ken jauh 0.035 meter cube cancel teladangi 4 ni divide 0.035 min yo umnamna chispa shipho back tengi diwa yuning yo kana chispa shipho back kamon hagani ka area mo 22.4 meter cube nilut kana 0.035 nilut kana chispa shipho muna u cement tagen la dengapoi sikawa bi pan nya jaka ke kasan pan nitip ba kasan kedai kano 1.5 ratio 1.5 tingitip total ratio pat kedai kano 5.5 nitip ya ka
area pan niyo kan no ko volume hang ni 22.4 meter cube te lada ni multiply hang ni niyo kan no 6.5 meter cube kemudian siap ulut 0.1 meter cube hang ni mo te ya number C pan ya hang ni ya ka aggregate leni ya ka mauria ya ka mauria pat ke ratio ke day 3 total ratio ke day 5.5 ni multiply dengan 22.4 meter cube tinggi yo kan no hang ni 12 meter cube yo 12 meter cube te ya ka steel pan hang ni fi haka ya ka residential building unarot lani steel ulut kumba prapo kilo haka shi meter cube prapo kg haka shi meter cube unarot ulut haka shi meter cube ke area ulut kumba prapo kilo te nitip ba ka lada lot prapo kilo shi meter cube te lada ka total area ka bengiyo pat ke digni 22.4 meter cube we multiply do 80 kg per meter cube tengiyo kana hang chi Haduh shi hajar nyuspa kg lani ngala banto 1.7 tons namar shi hajar kilo pada shi ton kani gede ka jinglot tela dengi compare bat ka practical bat ka theory sumu kani gede ka theory kumba pila ingal de kenya pi kani gede ka practical ma belengai tu pi practical namar hagani ga copy ngala mention lot iwe jinglot liberet Haduh ibahe ngala mention lot tambah hang ni kan mau jingkhein ya kini gi shuttering e mo kemud ikini kiltang kisit ingi jingkhein ni kabai tray ingi jingkhein mo kabai level jingkhein ikhen betang ki jinglot jong ni ki sau santli mo jong ka runga jingkhein jong ka bai gali runga jingkhein hang ni mo jingkhein betang ka jinglot jong kini kitiar cement sand aggregate bat steel mo khanang ba thenso tela dengi compare ki hang ni ki jinglot mo tegemut ke teori ngalot kana spa bags cement kani gadai ka cement te andre ka practical pan ngani tu ep cement lot kumba 100 bags mo te yakni ka sand pan hangni kalaj bha gadai ka siap mo ka siap lani ka sand mo lotang katkum ka theory lutang 0.1 cubic meter mo lani meter cube pet ka pick up ngala rakhin ka pick up haka shi pick up ka kit kano r cubic meter mo r cubic meter te hangni lada r ta kamot kani gami ang non 0.1 kamot lai steng lai pick up steng lut siap mo lai pick up steng kani gadega theory ndai ka practical pan alutbon hangni kumba Haduh san mo kumba Haduh la jandap san pick up malam nong la jandap san pick up lani san pick up komut shipo cubic meter mo meter cube komut shipo meter cube te pher bi 0.1 to ngai jingkhein to da nyuru mo tegemut ya pher Haduh lai kubin usiap te so aggregate katkum ge jingkhein niyo angni kadar cubic meter lanen riu pick up namar shi pick up kade r kubin te hangni ru ngakan mau ngelut kumtai san siteng beladon lepa tegemut hangni ru aggregate kumno lut riu pick up hi temut kani kade kadjo te last ngikren you steel
kat kum ka theory nilut chiton nyo mo learning ala banong shejar nyo spa kilo te haka theory ru haka ni ka practical ru mo la ring kren steel nilut katai kumba 1000 nyo spa kilo hi 1000 nyo spa kilo te phi hangni ka bangalai jingkhein ge jonga ka theory but practical ka de betangka san but cement timan hajaka jong ban khambun cement la khambun uniu shiep khandet ta kada la tamo shiep yau cement re la ding pej yu mauria biang jingkhein de gi pej yu steel ru biang jingkhein no tela danga kren yi ge jinglut jong gini baro hangni mo tangki baitia kala poi gumnom no silak prapo aja tang baitia hang pin ga baina rot bai yu te tangum to hi nangit scam ba fi so o thu ya ke ka banga batai hangni walada nadang kham thlun khandir ru handre kanang improve nang ni shikman ta kolong no ka jingso tanat hi haba nga pet biang ye kini ki jingkhein ki ba ngala khein hangni ha kiba ngala mention we pi we jinglut hangni we pi we jinglut ngala mention lut hangni te ngala pen ngong ngan le video khnang ba phi ginong pe dru phin so tho lani phin yo idea malumala te tangatai khuble shibun ngit scam ba phi sutana dikni video sa subscribe se share ki blog ki jong phi bat sa yathu inga ke go video ka ba ngan panmi na ka ta ka jong phi khnang ba ngin ni man toy lang ma tangatai khuble shibun ngin skindo hakawi ka video